Namar kejingyo tang kendian ngut KMLA hakani collection araja arpulai ka Voice of the People Party klabu ikathong ban shimti hi yu lakam man synshar marwei ya ka jylla Meghalaya ha collection araja arpupra. Ya kani lapan pau du ba Ardent mila basayomoj ubade Presiden barang ba ka Voice of the People Party ulapan pau ba ka VPP House nam araja arpra kan sa shimhi no man shimti yu lakam synshar ban synshar marwei ya ka jylla. Kata kadai ke kubur ke bangga kuat, bat kedon kindiat ke bangga kuat ban kren, hagani ke por ke pemerintah. Namar bang ilala ban penwandur, hagarukam ke internet, bat ke bandon ke jingkermen, nam tak ilongdin ke mandin ke jungi. Nida kuat pamapi barok nang ni syakmat, pin snotu, bakum kinong ilam ke jungpi, ngimdan dak waipat ke jing perkat, kabangin penmento eledi shimet. Mereka thong gaji kalong kumno bangin poi saka tega thong bangi kwa berkata kalong bahagawai kesni House nam arpu pra the Voice of the People Party kadeban synshar marwei ya ka jylla gaji kata kadai kawai pat ka thong ka bangi ngibu nginum la ban poi saka tega thong ladang ibakla haga jingyak lenti gaji.